Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kinoy kay Wikina School jangka Unitarian Higher Secondary School kepada Nakishnong Puriang East Kasils District haka arupra tergerumpang arjar arpo kila pun ku burom ya principal jangka school uba ditol melim ngam ubala kenjo umamer uba arpsan snem haka jing syakri ku munoy kay jangka school bad udang beteng ru ban syakri ku principal jangka school hadu mentamene lawan masak hilang ya kini kesengi daga District School Education Officer Shillong kakong RM Parian kabalolong kum kakong san haringkat kejing don lang jong sodar shnong ka Puriang uba B Mukhem u General Secretary ka Unitarian Union Northeast India u Reverend N Suting u Minister in charge ka Balang Puriang uba Ismail Singh Warba ki noyelam ka Balang Unitarian ki kemi ki pa bat ki kena school hakni sngi ki kena school ki lapen bernya ki nong syak khot ngobha da ki jing ruai be ki jing shat pair bat haka jokopor la ai not rui kena school ki bela pas bha haka National Merit Scholarship. Kini ki arpasantali ki sinem ki bang rayaj ngani tho yupi ki ai kita ki mat ki bang la pendek na benta ke imlang selang ke balang bar kino hikai baro ngala sedang hikai haus sinem ka kandas pa kane pusan ha ka por ke bang dang syong ke bahat we ke kelas ngapal le jang ke kelas ke bahat a da kerta ke bang dang ripa ngala simti pura ya kini kekam hikai na do sinem sik ta kandas pa kandai kundai kum headmaster but kum secretary jong school ya ke LP school la pelong hi mensua bat ke UP lu la pelong hi darbar sinong ba ka balang kelapan la kerpat ya ke sinong ba kersya banai ba pelong ya ke ne ke school jungi hador bar sinong di house nem hadin sistem nangta ka Unitarian Union lingba ke education committee kala ai ya kani ka balang jungi ban sinasi kamra kenang bangila banyorano ya kita kena school ni darbar hadane ke school compound jungi mendo kitpors ni ba ya kita si kamra la pelong ya ka 5 6 7 kadai ka upper primary school bat ya ke LP ngila pelong ya ka hapo ying meni nado sinem si takare spa khne punai nge simti lesi pe yasnyong baro yak to ki kingkren ki kwe ki pa ngadon ko ke chitmu bangan pen sendur ya kani ke school henry house nem archar ngayola pe kendo ya EDI deputy inspector of school iba thaba wala ke pari iba wan pe ya ke school chungi nam ta ka primary henry house nem archar ila wan pe la ai permission barkacu ka poru da ka government kala ai ya ka hartran house nem si ta kandas pa kane pupra ngasimti nila play ya ka secondary bat ngasimti ro kumhat to kane school bat ngala apply ya ka permission na government to ka apartment school hakata ka por asna macam nila ni ka government kala ai kini sinem ki bala ya lingba ka ba lingba ki maki ba ngatrikam bat lingba jong ki ngayo iba ka school building kalong ka ba kino hikai kimyo ka ban song thai ka por bengi washington hereng apply ya kini ka scheme na ka 11 finance commission lingba DC office deputy commissioner wilayo ya ka kamera ka ba khamye bat nangta wala apply ya ka scheme na MP chok Rajya Sabha na MP chok Lok Sabha na ki MLA ki MNC ki bahaswa la leno henry apply hado kan ikisni menta la yo ya ka school kumni kumba kalong kata ka situ ke barit jonga wala turai na ka school pan pinjai na ka ni ke building ke school ngelayo ru miswa ngisutam ya ka toilet ngulay kindo yo video to kamaru kineng pasong bahaban ya rap ya ka school jungi na marbang itip ka chiko chikya kalong ba kongsan hakata ka par u video o jong ka maru kineng block
ula sanction ya ka school chungi ko bargam ra bang niyo ya ka toilet nadu ka ka por ki kena school ba kenoi kai ngelayo ya ka toilet ki bebiang ki bebe tena beta joma ba ka sorkar ka itu ka ba nadu usinem ka kandas ba kana pus kendai naka East Khasil district ba lingba ka block maru tineng kala thung yang akum volunteer teacher for eradication of literacy ha usinem se chak respa kendai kunda nota ka DRT Directorate Educational Research and Training kala thung yang bang training na bata ka orientation course ha ka psychology nota ngalai je ka training house nem khandai bukunda khatnas pa khandai bukunda balacek la ka New Delhi ngalai ha Mumbai ki ngalai training ro ka ba Shibnai balalek ba la punya daka Bharat Kai and Scout ha usnem arjari way la pendebru ya ka training nam ka first aid la punya daka civil defense to ka government of Meghalaya ha usnem arjari way wala ledu ya ka training ha arjar nabenta ka role of school in conservation of natural and heritage kala pelong Hyderabad kala pinja daka New Delhi wala ledu ya ka training in Punjab nabenta ka training bagi creative awareness of heritage wala ledu ya ka seminar namta ka evaluation and feedback CCRT New Delhi Hakuati wala ledu ya ki fresh course namta ki integrated approach into education ha Bangkok ha Kantok New Delhi namta wala ledu ya ki training ha ajar Kendal ha BTC Marki namta ka language development wala ledu ya ki training la punya da ka CCRT New Delhi ha ajar Kendal namta ka school in conservation of natural heritage wala ledu ya ka training na ka role of puppetry education ha Udaipur ha arjar Khatway wala ledu ya ka training la panja da ka DRT na ka leadership capacity building ha Shillong Hajar Khatsan wala ledu ya ka integrated approach to education ha South Sikkim la panja da ka CCRT New Delhi wala ledu ya ka training ha ajar Khanyang namta ka guidance and counseling la pinjai da ka DERT Shillong but wala long ru ko neto jong ka NOS wala thung da ka government of Meghalaya balang ledu ya ka training la pinjai da ki education committee jong ka Unitarian Union but ki training ki ba la pinjai da ka SSE bangla yoru ya ka district award have arajar Khatlai na ka government of Meghalaya bangla yo pudiang ru ya ka global teacher role model award arajar Khatsan ha Mumbai bangla yoru ya ka jewel of India Pratibha Samam award ha New Delhi but wala yo pudiang ru ya ka state award na ka government of Meghalaya kini kidai kimat kiba ka government kala itu nabenta jonga shimet bat nabenta kiskun tengi la bendu ki kena school ke bangi kai ha kene ke absence nem ki long doctors ki long nurse ki engineers ki businessman bat ngai kerba ngai kermenru ba nang ne sakmat ki nang bon ki hep barit bagi dai kum ki khur ki ti jonga hi bar ki no hi kai bagi nang ki wirat ha ki ching pule jongpi but nado mande ke exam ka sedang jo gradual but saturate jo matric ngai kermen ba ini I have barit I mana exam ni kon ka final ngai nget scam ba barak sampung pinya pas ha uni usnem tu blai jo ke ching I ba ching su unya da rangkat bat ni bat pi kham tam ya pi ki khana wasden bat gaswel bat pin yo I ka met ka phat ka ba ko be khia khnang bat pin la ha ki exam bat pin ai ya ka buram ka yin ka sem bat ya ka school ni barak we kuble shi ha jamu
naka education department we have been getting so more jani yang I baila I absence them silver jubilee. The school is 38 years old. The ba I served it all ila I absence them. Nakaray I palat siteng Jakarta jani ila I por hagani ka school. The absence them ki kam nakaray filay yosno no namdan kam nong syo mga kiba kam mga kam kenal mga kadang results jangka class 10 100% for more than 12 years 95% license di ngakarnan pamenta usnem lo ki kana kinyalema. I wish the students of class 10 and 12 all the best for their exams. Di syabat keren mga ngalayos mo jing keren lagi kimekipa lagi MC nakabalang lagi no hikay di piru filayos mo di nakaray tam nakita nila suto ki tambay la taray sa dito di yakata nakaray ka school ka dengan semumuni kabalang magkasyong barkaway I sa dito nakaray the first teacher baliho district and state award nakanikas ng Puriang di lingga isa dito sa education department kakanmal ha ya kanikas ng Puriang di kata nakaray ni di masungo ha yai di kena school ro makerta ba pinya tanuksa na isa dito pinya ya talenti kajingam jopi pembaile isa dito sa dito is a shining example of the kind of human being pina kanyalang pinapot magsaya pin kajingam jopi kanyalang hakakam ayu hindi kakiyak lang mahikay hakakam ayu tapi buat maksa jogi principal jogi kamar kajingam jogi kanyalang đã chung ship hè